بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببركاتري وقت أقول من مي برنامج سندس برنامج تبعفنا مي بدل كلي أقول من جماعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول من الدوافة وما تبري إرشاد أقول من هذا أنكو إرشادكم فيلاور لبيجنة دروس لبيجنة ين عمل كرو مكمل نتيجة كوجنداني أقول منك عمل تسيداوي أقول منا أنا كنا ديتري قلنا قولون رانغلوي أقول منا الله سبحانه وتعالى ديتري قلنا قولون رانغلوي كاتي ماجي ميهونا ديتري قلنا قولون رانغلوي هنيك علم ميدالوني تمايا هدي فرادة ديتري قولون رانغلوي جكم جوانما تمايا تما وشاعم واميهونا مجتمعوك ديرولا ميهونا تما قولون رانغلوي وانا كموكا إهما ميدوس هامكم مدي حديثك مهم حديثك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في المصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مي كتما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفا حديث جاء ميمانا بدادارو ميجي ده كدني تباميه تيام ميهكو نمادو كوري تانو نتدوه اينا جوضو متيغا اتاغا انها هندكو ملائكة اميها كتكا هيو دعا كوريوم متي دمي تبوا هوتة ابيكدوم ودالوا هوتة اللهم اغفر له اللهم ارحمه إبهي علمنجي very رسكلاك مي ملاك بيكدون نمادو كون نمي أواديجين إن ميها كرا دعاء هدوا بدو كرفي رسكلاكو إبرسكلانجي إنا فافا فسوا دفاندي إبرسكلانجي إنا يا رحمي لفاندي هذا خلاف حديثه أقول منجي ويشنوما إحساس نكره كهلا ماتيري حديثه ملاك بيكدون أقول من التكا حيو دعاء كود مكان أقول من هندانا تالا جنوان ملاك بيكدون جماعتك أقول منا بيكمي حقيقة الله سبحانه وتعالى أقول من التكا كلانجي مي إنسانية ما يكره بكان هام بجندا ماتيري دليل إنساني دريفس كله ما يكره بكان هام بجندا ماتيري دليل ملاك بيكدون أقول من التكا هيو دعاء كراك එකමකෝ ශර්තකි වුදු මතිග මේ හදීසුන් හාම වෙද්දා ෆර්තම කමකි වුදු කරුමගේ මුහිමුකම් කීර්තිමන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබ එකලක සුවාල් දෙන්නේවි ස්වර්ගේ වන්ත වෙරි කම් බයන් කොද්දවා එමතිවරි නියුමෙන් එබේකලක හාසිල් කුරෙවි කොයි කීර්තිමන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුවාල් කුරෙවි දෙන්නේවි ජවාබුග එකදෙක් එබේකලක රසූලාය ජවාබ දෙවි වුදු කුරා කොම්ම ෆහරකු තිමන්න දෙරකොෙන් නමාදෙක් කුරමෙ එහෙමිම මීගේ මිහාම කොද්දනී වුදුගේ මුහිම්මුකන් වුදු කුරම ෆහුග කුරා දෙරකොෙන් නමාදෙක්ගේ සවබුන් එබේ කලක කීර්තිමන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උෆාවර خبر දෙවි සෝරුගේගේ අහලුවරෙක් එහෙමිම අලගොල් මෙන් මී ගේම් බේරන්න කුන්න වගුතු හගීගතුග ඔෆී හදියකමුගා වෙස් අදි මසක්කත දියකමුගා වෙස් ಹೆಂದನು ಗೇನ್ ನಿಕುನ ಅಳವಣ ಮೆಂಗ ಆದ ಕುರಮಾಹೆ ವುದು ಮತೀಗ ಗೇನ್ ನಿಕುನ ಫುರ್ತಮ ಕಮ ದೇವನ ಕಮ ಕಿ ನಿದಂ ಒಶೋನ್ನೇರು ಅಳವಣ ಮೆಂಗ ನಿದಂ ವಾಣಿ ವುದು ಮತೀಗ ಮಿ ಆದ ಅಳವಣ ಮೆಂಗ ಆದ ಕುರವೆತೋ ಬಲಂವಾನ್ ನಮಾದು ಕುರಾ ತನುಗ ಅಳವಣ ಮೆಂಗ ವುದು ಮತೀಗ ತಿಬಿಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಿ ಹದೀಸು ಅಳವಣ ಮೆಂಗ ಹಾಮ ಮಿ ಕೊದ್ದೆನಿ ಮದಾಕೆ ಬೇಕದು ಅಳವಣ ಮೆಟ್ಟಕ ಹೇವುದು ಆ ಕುರಾನ ಕಮುಗ ಮಿ ಹದೀಸ್ಕ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೆನ್ನೆಂ मी मिस्कितन खास सकमे मिकमुग उफावरिकन एबेन हम अंगेम बेकमदुन बस मी हदीस का मी बयान करनी एमीहकु नमादु कुरा तनेग्ग नमादु कोन निमेගෙන් එතනෙග්ග එමිහකු ඉන්නා ඉඳකු
malaike bekadun emihege maccan hiyo dua qur'ane kamuka emiheka rahmat levuma emiheka faafa fussawa devuma ngedi ehmima algonu men mi matibari ma nasibu libikanna khasa gotegga mi ramdo mahaki badigiyen awaswa mi dostaka vegen dan ei koranjihe kama ehnamas ek kama eku mi matibari ma nasibu algonu men handana taalagen nuwana geega anhen bekadu namadu kura varuga mi matibari man hadisun algunan me hamako midani namadu kura tanegga ginairu heda kurumaki wara muhimu kamekka Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodigennu libegen danekamu namadu kon nimu zikru kuruma kirtu qur'an kiyemu wagutu algunu men namadu kuri tanegga ishunuma algunu men aada kurambi aada hen hadisega ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kodde fatis namadu awadivege namadu kuri tanegga inde zikuru ko tasbiha kiya kamuga wanama ko iru arafahum iru ara hisabun derako namade kurwene halatu annana ei ilmerin bayan kurwa halatu iru donsiya kan ara hisabun namadu kurun huddawege miyannani eme ewagutu derako namade kofika muga wanama algonu men gamilla gawmuga tibika mugawies algonu men elibeni umuraye kurumuge darumaya sawab ramdom mahu algonu men geega indegen algonu men ge amilla rashuga huregen amilla geega indegen algonu men elibeni umuraye kurumuge darumaya sawab ehme mi matibari ma wagutan algonu men ufada kuluma majala duwa lumuge badaluga mi fursata ki algonu menna ma ginan libene fursata kennum ehma mi fursata hegotuga beenun ko algonu men sha algonu men ge aila asha darinna mi hoygoy bunadin murat korviya hurha men bes me kamuge manfa qur'an algonu duaki Allah subhanahu wa ta'ala algonu men hegoy min wor korvun hegoy algonu men mi hegoy algonu men min wor korvun wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin ade safar tibefunu mi program bildewa ballawa adi adosweti shukr dannawan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh